Il-Ministru Konrad Mizzi ma skludiex li jkeċċel il-ħaddiema jekk fl-immedjat il-Union tal-Piloti ma taċċettax il-kondizzjonijiet offruti lilha mill-Gvern. Il-Ministru Mizzi kien mistoqsi speċifikament dwar dan hekk kif il-ftehim kollettiv tal-piloti qatt m'hemmx qbil dwarhom. Is there any possibility that the pilots could lose their job and you'd find new employees to replace them should the collective agreement not be signed? Jiena again il-hope tiegħi huwa li għandna very fair package on the table, package li inkorpora increases. Naħseb li qawwijin fejn first officers jistgħu jiġu promoted, fejn first officers jaqilgħu aktar flus u fejn il-kaptana wkoll se jkollhom l-opportunità li jaqilgħu flus u jaħdmu aktar sigħat. Jiena I hope li common sense can prevail. X'deadline tajtu lill-Alba biex jiġu lura għandkom deċiżjoni min-naħa tagħhom? Ovvjament il-ballun issa qiegħed in-naħa l-oħra tal-ground qiegħed għand l-Alba. Il-pilots kollha as of today huma informati bil-proposti dettaljati kollha u jistgħu jistudjawhom. Ovvjament li nixtieq huwa li kemm jista' jkun malaj l-Alba jagħmlu an extraordinary general meeting biex ikun hemm deċiżjoni dwar dan. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ffirmat ftehim kollettiv ieħor bejn l-Airmalta, il-Gvern u l-General Workers Union li jibqa' validu sal-2023. Iżda mal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti l-enfasi mill-ewwel daret fuq in-nuqqas taqbil dwar il-piloti bil-Ministru mill-ġdid itenni li l-Gvern mhux lest li joffri xejn iżjed minn dak offrut. Il-Gvern issa għamel u ppreżenta l-pożizzjoni finali min-naħa tal-airline dak li huwa l-iktar affordable u sustainable li beyond which ma nistgħux intejbu l-offerta tagħna. Konferenza tal-aħbarijiet li kienet karatterizzata minn diversi botti lejn l-Alba. Nispera ma m'hemmx għalfejn il-qudiem ngħidu x'kienu t-talbiet u fejn wasanna l-importanti li naslu. Dan fl-istess waqt li ntqal kemm huma importanti l-piloti għall-kumpanija li trid tkabbar l-operat tagħha. Iżda li ironikament ġurnata biss qabel sar magħruf mill-ġurnali li waqfet il-linja diretta lejn Berlin. Madwar sentejn ilu il-kumpanija kienet invested bil-qawwi Berlin bħala rotta imma did it take off. Il-ftehim kollettiv kollha kellhom jiġu ffirmati sa tmiem is-sena li għaddiet, inkluż dak mal-piloti.